somda thawak khar tawga aina phangba report amta haige aina phangba aigi intelligence report hojik mayam noi video tainari ba ma tainari ba BJP government tainari ba tainabum thoi amaram ko koi mapa pi moi oibni adu maming di moi di kolor form tharaga ICU de leiba na bugumani mam di moi kaimbu tong moi hojik amit sane koi tainari ko amit sane odi manipur da article 355 tham article 355 se loan ma form de ki loan mang manipur Leingak simoi sudam adi pai kani ko adi Leingak kani center gi loan ma army tharakani loan ma nga kani kaim tawya roi koina sugi mam do kaim tawya roi adu aikoina yagadam le article 355 se lip tawraba home gi tabuk se abiyadam tane ko hojiti home gi tabuk se aikoina phangba pawda masi government adi officially declare tawdabani aikoina kumni thijen bra article 355 se setnare haibagi thajaba ma leire masi miyam khangbiu ko masi da cheng cha khawai ngai kari kai pi bagi pot yawi medical facility pi bagi yawi article 355 si sidi kogi mate without imposing resident rule habani adu masi PR makalamani center gi Leingak pa ko state government kam kutin janya da ba ado pasena house arrest tawga tawga thamgo mo kogi loina minister MLA mayam sidi moi mapangan tan maral mani mapangal lampi yaw dabani lelo ko rabani ko asumba mayam re asumba mayam je hana kogi loko ko jangi article 350% san anta di hoji tawdi scenario su chumi ba masana ta kon ko kogi CM upai to leti ado na koktu sepada awang senari ma kanadi ma ko ingedi ma yira halaido si article si makha dani anyway akoi hoji phibam yam tadri phibam yam tadri hena soksulakani aduga akoi de phangba report ta drone ka apadi arabani military ki drone ni high grade bombing drone ni conventional do koi agriculture ki purpose sina ba koi sidi yon badu nate mayam hajin mani akoi phangba report ta aduga ma leire adugi mathata mukoi da short range missile kilometer kun bong ka pa yaba missile leire beta di fan manung da tumo maram leiba kilometer kun manung da hen leire musi ari kun habagi kun bong ka pa yaba missile short range missile dung rocket leire bani aduga da mete jelo la da yam lai do re ko tan koi si kari to boya ai si hana ka tang khansi aduga gi friend circle agi like lapiu ai loi haijege to ai sum khangdana pangang ngodi lo legal point of view dam khangda ba lo sem na khangda ba aduga article 355 se skoi google da hanga yango kari yauge na google loi phangmani ai budi like loi pawlo re aduga yamna sathi ba moi government se BJP government se tudana ba thamba du article ni se dan tundanga pa aduga si government city sum thabo assembly ka phamali du ni power dan tapi da ba maming dagi na leba mem sector leba adu umbak lo phom thara thamba adu ba Leingak mani hana ya thumge ko si hana ko le to mo sangi lo ko kom sangi ko kasi to mo